i Musanze hamaze gufungwa insengero 185. None izi kigarugo ni magana ngahe? Iyo mibare ni yejo. Ngiye kubona nshanye WhatsApp. Mbona umuntu yakase kakantu ko kwisezerano TV nakandi ko kuri chaîne yitwa gusenga everyday na hano imbuga insengero zigiye gufungwa. Aranyandikira arambwira ngo dure ngo bw'abahanuzi ngo barasohoye. Abavuga butumwa bwiza apana abavuga butumwa bwiza, abavuga butumwa banduje umurimo w'Imana, izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kugera ku rwego umuntu abantu benshi twabazinuye Imana kandi twebwe twakayegereje Imana. Rero none mbibonye ndavuga nibyo koko, noretse ko ngewe none kabinambabaze. None niba umuntu ashobora kunyandikira ngo reka ngo bibe ngo ubundi nge FPR bayagutumye. Uye byashize mbere y'amatora Imana yarambwiye ngo mbwira abantu basengera amatora. Imana irambwira ngo igiye gukora umukwabo mu madini, mu nzego za leta no mu bapastor bamwe ngo bazafungwa. Ngo FPR nge bayagutumye ngakubwira ko insengero zigiye gufungwa naye ngo kazo kabitwara ngo uri umuhanuzi ngo reka ngo wihimbaze kameme. FPR irantuma gute? Ndi umunyarwanda koko, ariko iraje irantuma imbwira ko igiye gufunga insengero, imbwira ko insengero nyinshi zibona nk'ibibina, imbwira ko insengero nyinshi yazibonye nk'ibibariko. Niyo yambwiye ngo manura cyagiye manura ngo mu nsengero harimo siporo. Imana irambwira ngo harimo abavuga butumwa n'abahanuzi benshi Imana igiye gusaka bavuga ko barikorera Imana ariko baraje kugambanira itorero ry'Imana. Ubyumva uko nabivuze? None Imana irambwira ngo abo bantu baje kugambanira abakozi b'Imana. Imana irambwira ngo igiye guhana umuntu uzi ko ari muri politiki atayikunda n'umuntu uzi ko ari muri gospel cyangwa muri gospel atayikunda. Imana irambwira ngo akazu yazi Imana irakanga. Evo ntakubeshye buriya tujya duhanura n'ibyo, ariko reka nkubwize ukuri, se turi kumwe turi babiri ntago nigeze ibintu byo banga Imana ngo ifunga abayobozi insengero zirafunze nabihanuranaga ubwoba. Kubwira umuntu ngo insengero zizafungwa n'igihugu cy'u Rwanda umutekano wacyo coronavirus itabaye nicyo kibazo rero dufite abantu benshi babaye abasahuzi. Kandi ibi nkubwira ni intangiriro y'uruhara, ari n'ubutayu babufunze n'ibyumba nabyo nuko sibyo. Iyo tubona ibintu biteje umuraba bitumye n'izi nsengero baziraramo, igihe rero kirageze ngo Imana yiheshe icyubahiro mu nzu yayo. N'izi za YouTube nazo turazifite n'ibyo, ariko Imana iraje nazo zikoreho umusiri azigiye kuzinyuraho yamaye. Imana izaca mu butayu, ice mu nsengero, ice mu byumba. YouTube yo nizice izazicaho bamwe bafungwe izindi zifungwe. Igihe rero kirageze ngo twongere turirire umurimo w'Imana. Imana irashaka gukura abantu mu cyuka n'ikigare, icyuka cyo kugira amadresse o kugira ngo icyuka cy'ubuhamya bwiza. Imana yarambwiye ngo muhukizwa wese agiye gukora icyo bita meditation, yatekereze ko byo akora abe proud y'agakiza n'ubivangavanga. Igihe kigiye kubicayura rero. Kandi banyarwandakazi mugiye mubona ibintu Imana ikora n'ibyivuga nimuce bugufi, muzamuri kwikururira kaga n'umuraba n'amakuba. Mwebwe muvuga ngo leta ngo yinjiye muri twebwe, ngo yinjira mu madini, itayinjiramo wicaye n'ababaza kwande ababaza imbere ye. Iyo wigize dodo baragusoroma. Yes, reka nanye gusuhuza aho dukurikiye, ni byagaciro komeye cyane kubagarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje wowe wahisemo gukurikirana iyi channel. Hari abadukurikiye bari hano mu Rwanda cyangwa usanze igihugu cy'u Rwanda, aho waba uherereye hose reka nkwifurize kugubwa neza kana amahoro ya Nyagasani abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe n'umuvugabutumwa Adrien cyangwa se bavugirije umuhanuzi. Ndi umwana w'Imana, ndi mwene so. Adrien ndaho by'imvange. Kubera icyo ari imvange? Ntago ukonje nta nubwo ushyushye? Ndimo hagati.
ese ibintu byo kuba akazi yazi ko ngo ari bibi. Ni bibi mu by'Imana, ariko mu buzima hari igihe tubyisangamo. Byenda si ikibazo cy'ibindi bidasanzwe, ariko ibintu ndi kubona biri kuntera akababaro. Buriya Nehemiya yaravuze ngo nimuze twubake inkike z'i Yerusalemu, ngo tureke kuguma tugirwaho n'igitutsi. Rero iyo mbonye umurimo w'Imana uri kugirwaho n'igitutsi, ntago binezeza. Niyo mpamvu rero nishimye, kubera ko ndi umuvugabutumwa bwiza, ndi umwana w'Imana nk'uko n'abadukurikiranye ari abakristo, ariko ndabasuhuje kandi bakunda ijambo ry'Imana. Yego. Kuba kandi ukomeze babyihanganire. Njya nkunda kubwira abantu ngo kuba tutumva ibintu kimwe ntabwo bivuze ko twese twakoze ibyaha cyangwa twakoze amakosa. Ndaho rero bisanzwe. Yego. Mu bintu ntekereza wenda bishobora kuba bidashimishije, bitanaryoshye kubyumva, harimo ikintu cy'ifungwa ry'insengero. Yego, nacyo kirimo. Yego. Buriya Ivo, byenda nawe utarasoza, ariko banza usoze ndakurikira nyuma. Yego. Impamvu nari mbivuze, simpamya ko ku muntu w'umukristo cyangwa ku muntu usenga yakwishimira icyo kintu. Yego. Kuko ni inkuru ibabaje. Yego, bishobora kuba byakozwe kuko biri ngombwa, ariko biba ari inkuru ibabaje. Yego. So kuko nko mu kanya makuru nari ndimo mbona byavuga ko i Musanze hamaze gufungwa insengero 185. None izi Kigali ni magana ngahe? Kandi ubwo urumva wenda ni imibare turi kubona none biracyakomeza. Ni iby'ejo, iyo mibare ni yejo. Ni yejo. Kandi uyu munsi wenda biracyakomeza. Urumva nyine harimo ikibazo. Urumva nta makuru adashimishije ku bantu. Impamvu bitanshimishije, njyewe nagiye kubona namagawe n'umuvugabutumwa umwe. Yego. Ejo ati biti ni byiza, bati Kinyinya bahafunze. Tise bahafunze gute? Bati madamu yaragiye mu rusengero, ati yagiye mu babyeyi none bamugaruye. Ngiye kubona nshanye WhatsApp, mbona umuntu yakase kakantu ko kwisezerano TV n'akandi ko kuri chaîne yitwa Gusenga Everyday, na hano imvuga ngo insengero zigiye gufungwa. Aranyandikira arambwira ngo dure ngo bw'abahanuzi ngo burasohoye. Kamemu narwanaga n'umwuka muri iyi minsi wuko abakozi b'Imana turiho igitutsi. Abavuga butumwa bwiza, apana abavuga butumwa bwiza, abavuga butumwa banduje umurimo w'Imana, izina ry'Imana ritukwa mu bapagani kugera ku rwego umuntu abantu benshi twabazinuye Imana kandi twebwe twakayegereje Imana. Rero none mbibonye ndavuga nibyo koko, noretse ko ngewe none kabinambabaze. Niba umuntu ashobora kunyandikira ngo reka ngo bibe ngo ubundi nge FPR bayagutumye. Oya se. Arabikubwiye muri comment uzabireba ziba zirimo. Uzazame na comment FPR bayagutumye se ngo uzubabwiye ko insengero zigiye gufungwa. Oya. Urumva abantu benshi twamenyerewe gutuburirwa. Ntago ndi hano kwihimbaza. Yego. Rimwe na rimwe n'Imana itumye abagaragu bayo cyangwa abaja bayo bagahanura bijyanye bitandukanye n'amarangamutima y'ibyabantu biyumvamo, batangira kubitwerera ahandi hantu. Mu bihe byashize mbere y'amatora Imana yarambwiye ngo mbwira abantu basengera amatora. Imana irambwira ngo igiye gukora umukwabo mu madini, mu nzego za leta no mu bapasitori bamwe ngo bazafungwa. Ngiye kubona mbona Rugamba ngo bamufunze, abantu nabatamba. Urumva ko duhanura, YouTube is memory, duhanura bavuga ngo reka turebe, babyandika bavuga ngo reka turebe ko bizasohora. Noneho hashize iminsi no mu buyobozi bwite bwa leta wumva wa mubyeyi ngo ari mu iperereza, uriya wari ushinzwe minister wari ushinzwe ibidukikije. Bati bya bintu biri seriye kandi ni intangiro y'uruhara nta karaba. Noneho batangira kumbwira ngo FPR bayandume. Barabinyandikiye muri comment muri iyo message. Noneho muri iki kiganiro muri iyi message nayo umuntu arambwira ngo nta mugayo ngo muhanura ngo ibyo ngo FPR ngo yabatumye.
ngo FPR ngo bayagutumye ngo ikakubwira ko insengero zigiye gufungwa naye ngo kaza ukabitwara ngo uri umuhanuzi ngo reka ngo wihimbaze kameme. FPR irantuma gute? Ndi umunyarwanda koko, si inyanga ndayemera FPR kuko nayo ni abanyarwanda. Ariko iraje irantuma imbwira ko igiye gufunga insengero, imbwira ko insengero nyinshi zibona nk'ibibina, imbwira ko insengero nyinshi yazibonye nk'ibibariko. Niyo yambwiye ngo manura cyagiye manura ngo mu nsengero harimo siporo. None niyo yabintuma, ngewe intuma ndi nkande mbese ubundu kinatuma abantu babagabo bafatika. Ngewe irantuma, ngewe mfite background y'ibiki mu mategeko se, mu ndimi, mu biki nakoze mu bihe bigo, intuma ndi nkande. Birambabaza, numva ngize agahinda. None se ubundi ntago Imana yitanga amakuru? Noneho rero ikibazo kubera ko abantu benshi babaye abanzi b'umusaraba, byenda natanze message, Imana irambwira ngo harimo abavuga butumwa n'abahanuzi benshi Imana igiye gusaka, bavuga ko barikorera Imana ariko baraje kugambanira itorero ry'Imana. Ubyumva uko nabivuze? Noneho Imana irambwira ngo abo bantu baje kugambanira abakozi b'Imana. Imana irambwira ngo igiye guhana umuntu uzi ko ari muri politiki atayikunda, n'umuntu uzi ko ari muri gospel cyangwa muri gospel atayikunda. Imana irambwira ngo akazu yazi Imana irakanga. Noneho rero mbibabwiye ibyo nyine nabyo batangira kubibona. Aka kanya ubu tuvugana insengero noneho uretse no gufungwa noneho zagunnye. Uranyumva? Noneho umuntu atabitekereza evo ntakubeshye, buriya tujya duhanura n'ibyo, ariko reka nkubwize ukuri, si turi kumwe turi babiri, ntago nigeze ibintu byo banga Imana ngo ifunga abayobozi insengero zirafunze nabihanuranaga ubwoba. Ntago ari wizeye ko bizasohora? Inshuti yanjye, reka nkubwize ukuri ndi imbere yawe, guhanura biravuna. Ariko kubwira umuntu ngo insengero zizafungwa n'igihugu cy'u Rwanda, umutekano wacyo, coronavirus itabaye, nta jenoside yabaye cyangwa nk'intambara bya bindi, kuko nibyo bahanuraga bamwe barakavanga intambara izabo. Imana irambwira ngo babwire ngo magaze ku mipaka, uzabirebe hariya kuri ya shene umwe nejo bundi rwose. Yego, imagaze ku mipaka, ibyo batekereza si byo bizabo. None rero kubivuga gutyo bavuga ko leta nyine ariyo yantumye. None rero kumva ngo zafunze, abapagani bo mu rusengero bahita bavuga ngo yewe ngo wari ufite ngo amakuru ngo n'ubundi ngo igende kandi ngo si ngombwa ngo insengero ngo bafunze ngo nizujuje ngo nizutujuje ibisabwa. Izi tujuje ibisabwa, utubari dufunze nitungahe tujuje ibisabwa se? Tutujuje ibisabwa. Kutubari dufunguye mu bintu bimbabaza rero bituma nyamugira agahinda. Nibyo ko turahanura. Nabyo nkubwira nyine najya nishimira. Utubari two nimba dufungura ndiba dufungire. Yego baduhaye amasaha tuzaye dukoreraho. Ariko insengero noneho ikintu kimbabaje nkikubwira, insengero z'ukuri nizo baba bafunze. Mu isi y'umwuka, sindi kuvuga isi ibifatika, twicaye hariya nge nawe warambajije ngo insengero zizafungwa n'iki? Ndakubwira ngo Imana yarambwiye ngo ukibuke, yego, ngo izakoresha igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali n'imiterere bikurikije amasiti y'u Rwanda bizaba bigize. Nkubwira ko arimo nizo bazagurisha. Urambwira ngo bizakorwa gute? Ndakubwira ngo bagiye kuzajya bazana master plan, bakuvuge ngo hano hemerewe ibi. Uruzengero dushaka n'urugeretse ukuntu rwubatse uko muzabikora. Abenshi nakubwiye ko zizafungwa, ntago zifunzwe kubera ko abarokora ari abakene, ahubwo zifunzwe kubera ko abarokore benshi abadushumbya ari ibisuma batakoresheje icyo umurimo w'Imana icyo wagenewe. Noneho abanyamwuka banze kudeviya umuhamagaro nibo nyine babigenderamo kuko baba bari gufonda.
naho rero insengero nyinshi ntabwo zifunzwe kuko ari abakene. Twebwe byenda mu itorero mbamo munyihanganire munambona kuko ibintu byose azamangunda gutenga ntago zafunzwe tuvuge kuko ari abakene, ahubwo amafaranga bayajyana headquarter. Uranyumva? Bayajyana hejuru. Urukwavu runini rukuze rwonka iki? Rwonka abana. Nicyo kibazo rero dufite abantu benshi babaye abasahuzi, kandi ibi nkubwira ni intangiriro y'uruhara. Hari ijambo riba muri Yesaya igice cya mbere igice cya 4 umurongo wa mbere, haravuga ngo uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe udukize urubwa rw'abantu. Abantu rero bafunguye ayo mabotike n'ibyo bibina atari ishyaka ry'ubutumwa, ari ishyaka ryo kugira ngo bakire urubwa rw'abantu. Niyo mpamvu intego ya Kristo bayideviye n'intego y'Imana yabashakagamo barakireka, bakora ikosa riri muri Yesaya igice cya 5 havuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu. Umukunzi wanjye Imana ngo yateye uruzabibu ngo yiringira ko ruzera inzabibu, ngo igiye kwikanga ngo yikanga ngo uruzabibu rwezi ndibu. Bayibiri avuga ngo niki nagombaga gukorera uruzabibu narukoreye, ko naruteye narangiza nkarwubakaho uruzitiro. Bibiliya irambwira ngo dore ngiye gusenya uruzitiro ubundi runyukanyukwe. Mu gihe cyose abantu bazitirirwa Imana bavuga ko bayikorera ariko atari ishyaka ry'Imana, atari ubutumwa bwiza, Imana izashyiraho igihe, kuko ntabwo Imana ishobora guhana umugome ikoresheje umunyamwuka. Ntabwo Imana ishobora guhana umugome ikoresheje umuntu utari umugome. Ahubwo kuko bimuye Imana ikoresha ababarusha ubushobozi atari uko ari abagome, ahubwo Imana igakoresha igishushanyo mbonera bita igihe. Rero icyo nshaka kukubwira mu bintu bimbabaza ni ukubona, reka ngubwire, ari n'ubutayu babufunze n'ibyumba nabyo nuko, sibyo? Iyo tubona ibintu biteje umuraba bitumye n'izi nsengero baziraramo, munyihanganire byenda n'abayobozi ntago byenda reka byenda wana mugani nge mbivuga nimurage mujye bakona tumwe na leta ibyo birabareba, nuko mena amabanga yanyu y'abagome n'imipango yanyu. Dore impamvu, nimba umupasitoro abyuka mu gitondo akaza agatukana, akaza hano kuri YouTube, izo ari insengero Imana yahaye abantu kugira ngo abantu bakirire, ukuma ngo Korode ngo na Ezekiel ngo byagenze gutya n'urugero ntanze, kubera ko babaye ibyanditswe abantu basoma inzandiko mbi, nta butumwa bwiza bafite, ijambo ry'Imana bararicuritse. Ejo tukabona abantu benshi banze YouTube baravuga ngo nawe nguri nk'abandi, ngo nawe uje nk'abandi, tibagitubonera muri angle y'ijambo ry'Imana. Ni Imana idutumye niba tubonera mu gakiza ka Kristo, ahubwo batubonera mu ndamu n'ikintu cyitwa inda nini. None nibi bintu bya YouTube noneho, kuko umuntu wese asigaye yarafunguye akabotike ka YouTube channel, undi agafungura ibintu byitwa ngo ngarakorera ijambo ry'Imana. Namwe mubwiriza, namwe muduha mikrofone, bavuze ko muri abatwitsi. Igihe rero kirageze ngo Imana yiheshe icyubahiro mu nzu yayo. Nizi za YouTube nazo turazifite n'ibyo, ariko Imana iraje nazo zikoreho umusiri, azigiye kuzinyuraho yamaye. Imana izaca mu butayu, ice mu nsengero, ice mu byumba. YouTube yo nizice izazicaho, bamwe bafungwe izindi zifungwe, kandi Imana izakoresha ubuyobozi. Yego, uranyumva neza? Rero igihe kirageze, Imana ikora ibi bintu gute cyangwa yabikoreye iki? Hari ijambo rimwe rivuga ngo narabahamagaye muraninira, mbatuma abahanuzi banjye mubima amatwi. Imana abantu benshi yabatumye kubwiriza ubutumwa, bakora ikosa rimeze nk'iryo
umugabo bita Yona yakoze. Yona Imana iramubwira ngo genda uburira ab'Ininive babwira amakuba n'ibyago bigiye kubabaho. Yona aragenda arababurira, ab'Ininive baca bugufi, bicira bugufi bagarugera Imana. Ngo Yona imubwiye ngo genda ubabwire ko mbagarutseho. Yona ati sinajyayo, Imana itegeka uruvi ruramumira. Bibiliya iravuga ngo Yona yarasenze amara iminsi 3 mu nda y'urufi. Imana imutuma Ininive aho yagombaga gutuma. Imana imereza Yona uruyuzi. Igihe kiragera rwa ruyuzi rongera irarwumisha. Ngo Yona atuka Imana. Bibiliya iravuga ngo yasubije Imana. Imana ngo rwa ruyuzi rwumye. Uranyumva neza? Mbabarira wumva ubutumwa ndi gutanga uko ni ubutumwa bwiza. Ntago nibyo ko twabivuze ariko ni ubutumwa bwiza. Imana ngibaza Yona ngo Yona ubabajwe nuko uruzabibu uruyuzi nakumereje, ubabajwe nuko rwumye. Bibiliya iravuga ngo Yona asubiza Uwiteka amagambo y'ikoco ngo ndumva ngize agahinda, ngo ndumva nakiyahura. Dufite rero abantu bagiye kubabazwa ngo nuko insengero zifunzwe, ariko atari ishyaka ry'ubutumwa, ahubwo ari rya jambo rivuga ngo kira siku tumu mbere bingini nyuma. Isanduku y'Imana yaranyazwe inyagwa mu Bafilisitiya, ariko Dawidi agira ishyaka. Ijambo nshaka kubabwira, igihe kirageze ngo tumere nk'umugabo umwe babagabo b'Iyabeshi. Ng'Iyabeshi ngo Nahashi yarababwiye ngo nubwo inzara ibariye munyemere mbasezeranye isezerano, nindangiza mbanogoremo amaso ngo bibe igitutsi ku murimo w'Imana. Nahashi yanogoye abapasitora amaso bihinduka igitutsi ku murimo w'Imana. Nahashi aragenda nogora abavuga butumwa amaso bihinduka igitutsi ku murimo w'Imana. Nahashi anogoramo abahanuza amaso batangira kuvuga ngo Imana iravuze itavuze, batangira kubwiriza no guhanura ibyo batumwe n'abantu. Mu rusengero batangira gukora plani y'ubuhanuzi bupfuye, gutegurirwa n'ijambo ry'Imana bararireka, teoloji baragenda barayimika. Sinyirwanyije 100% ndayemera, ariko teoloji itagira umwuka nayo irakanyagwa, n'umwuka nawe utagira kwiga nabyo birakanyagwa, byose biruzuzanya. Bibiliya ivuga iki? Ng'Iyabeshi bagirira Imana agahinda, ngo baratabaza, ngo babwira Nahashi ngo ntago tubyemera, ahubwo reka dutwebwe dutakira b'iwacu turebe ko badutabara. Ngo bandika urwandiko ngo barwohereze intabaza. Ngigeze mu rurembo ngo Sawuli akibona, ngahishimura imyambaro ngatemagura ng'inka, aravuga ngo utazatabarana natwe tujye gutabara ab'Iyabeshi y'i Galeyadi, urugo rwiwe ruzatemagurwa kandi ruzahinduka icyavu. Igihe rero kirageze ngo twongere turirire umurimo w'Imana. Imana irashaka gukura abantu mu cyuka n'ikigare, icyuka cyo kugira amadresse o kugira ngo icyuka cy'ubuhamya bwiza. Imana yarambwiye ngo irambwira ngo abantu ntago bagisenga Imana, basenga Imana y'amazu, basenga Imana y'abagore, kugera ku rwego umuntu atitiriza Imana yati Mana aturiya mugore nutamuma nzapfa, ati kandi nutamuma nziyahura. Imana yo kugira bato kugira ngo uzapfereka mugo azagushahura gutikoresha, ikamu umugore w'agahimano ejo bagasenya urugo. Ngo Imana yari yabivuze kandi ari we wayititirije. Imana ikamubwira. Imana yanyeretse abantu bagiye barongora amadipro, abandi bakagenda bakarongora amabanki, kuko umugore wawe akora muri banki turabana, kuko kanaka ari ubu bwoko turabana. Uwo ari abantu bubatse ingo batigeze bubaka urugo, bubatse ubwoko. Umuntu akarongora ubututsi, undi akarongora ubuhutu, undi akarongora ubutwa, undi akarongora ubwega, undi akarongora ubusinga, undi akarongora. Kandi ayo moko nta kiba mu Banyarwanda. Gahunda igezwe n'uvuga ngo ngende umunyarwanda, ariko hari abantu babitse ubugome mu mutima. Imana yarambwiye ngo hari icyaha Imana izanira Abanyarwanda, icyaha bita ubugome bwitwa uburyarya. Kabiri, icyaha cy'ubutindi butunzi, kuba buri wese yaba nyamwigendaho
nta n'umwe warwanira ishyaka. Ibyo bintu bizatuma Imana imanuka. Kandi ikindi cya kabiri, kurya iby'imfubyi ukarya iby'abapfakazi, ibyo bintu bizamanura Imana. Na bugingo n'ubu mwabashumba mwe mudukurikiranye, mwataye inshingano, mutumuhamagaro, muragenda Imana, inda yanyu, Imana yanyu yabaye inda, inda imaze kubinda bisesemwa Imana. Bimaze gusesemwa Imana, nta bundi buryo Imana yahana, nta n'ubundi buryo Imana yakiyesha icyubahiro. Ubu hari abana b'Imana Imana igiye gusubiza ku murongo muri iki gihe. Abantu bagiye kongera bayicire bugufi, bamwe basenge, ariko n'abandi mugiye kubabona babetura. Sindi gutega abantu iminsi, sindi kubabwira iby'amarangamutima, ariko mureke twige gukora ibyiza. Bibiliya irambwira ngo ikibi cye kutunesha, ahubwo tunesheje icyiza ikibi. Ariko abantu ikibi cyabanesheje, Imana bayikuye mu mitima yabo. Ijambo ry'Imana evo, abantu bari bararizinutswe, Imana yareba igasanga. Yarambwiye ngo mu nsengero harimo siporo, niko yambwiye. Irambwira ngo ntabwo ibabone. Urabyibuka icyo gihe nanga message, Imana imbwira ngo harimo mu nsengero z'iboro. Nakubwiye abantu Imana yanyeretse babavuga butumwa bwiza bafunguye utubari. Noneho mbona harimo n'abapasitoro. Harimo umupasitori umwe wari wataje icyo gihe. Mbona muri iyo nama bari kumwe, muri utwo tubari bari kumwe, mbona barimo baranywa inzoga, kandi ngo nabarigende, ngo naba influencer, ngo umuntu yakigiraho ngo mu ijambo ry'Imana. Mbona bafunguye utubari, abandi baragenda bajya mu tubari niho bagambanirana. Imana inyereka ko abantu barimo bagambana, abandi barimo batukana, bari gusebanya. Imana barayimuye. Imana imbwira ko ijambo ry'Imana abantu baryimuye. Iby'agakiza byavuye mu mitima yabo, ibya Kristo Yesu biva muri bo kugera ku rwego Imana bayimura, barwanisha karyinda. Abantu bicara mu tubari bari kugambanirana, kandi ngo ni you are pastors, ngo ni you are evangelization, ngo ni abavuga butumwa, ngo ni aba evangelist, ngo you are prophet, ngo ni aba prophet. You prophet why? Evangelization why? Meaning apostles why? Umuntu adakora iby'ijambo ry'Imana rimutegeka. Imana inyereka barimo bagambana. Imana irambwira ngo bimwe mu bintu bizatuma umukwabuza ni ibintu byo kubeshya Imana, kurya ibiryo by'imfubyi, bakariganya abapfakazi. Imana barwaniraga ishyaka, siyo bakirwanira ishyaka. Imana irambwira ngo Imana yabo yabaye Imana y'inda. Rero n'aka kanya Paul yanditse urwandiko rwa mbere rw'Abikorintho ibice 3 umurongo wa 16, harambwiye ngo mbese urusengero rw'Imana rwahurira n'ibishushanyo bisengwa. Bibiliya irambwira ngo mbese nimuzi ko muri isengero z'umwuka w'Imana uba muri mwebwe. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorintho, urwandiko rw'Abaroma ibice 12, haravuga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera gukwiriye. Ntimwishushanye nk'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugire imitima mishya, mumenye yuko ibyo Imana ishaka nibyo bikwiriye kandi bitunganye rwose. Bayibiri avuga ngo umuntu wese akwiriye guhanura bingana nk'uko kwizera kwe kwingana. Wawe guhanura akora umurimo wo guhanura, wawe kubwiriza akora umurimo wo kuvuga butumwa bwiza, wawe kwigisha akora umurimo wo kwigisha, wawe umurimo wo gushumba akora umurimo wa gishumba, wahamagariwe kuba apostles akabintumwa akora umurimo w'intumwa. Ariko mwarabivangavanze. Ubu umuntu ntiyashinga itora adafite impano yo guhanura muri iki gihe, ntiyashinga itora adafite impano yo kwerekwa ngo yibitangaza. Niyo mpamvu mwagiye mukabicisha muri Nigeria, abandi mukanyarukira guhaha hano mu cyahafi, mukajya mu Bugande. None igihe kirageze kigiye kubicayura, bigiye kuzajya byica abana banyu, abandi bibakenyure, abandi bibateza amagisida, kubera kurucira mukaso bugacya bugatwara mwene wanyu. Simbizi rero, nimugerageze murwanira Imana ishyaka, nimugerageze mwe mubyayo mubikunze. Rero Imana iri kwegera umuntu ku giti cye, niyo hantu Imana igiye gukorera, kubera ko Imana yagiye ihamagara abantu barayininira. Igerageza gutuma intumwa barazipinga, igerageza kubwira abahanuzi bo mwabaciye amazi,
rero Imana igiye kugera igihe yongera yihesha icyubahiro. Niyo mpamvu ibintu Imana iri gukora iri kubikoresha icyo bita intervention rapide, iri kubikoresha umuvuduko kugira ngo abantu bamenye ko nubwo hari inzererezi z'inkonkobotsi ariko hari n'abakozi b'Imana. Imana yabwiye Eliya iramubwira ngo we kuvangura umuhanuzi wenyine muri Isirayeli, ndacyafite 7 bitapfukamiye Bali, bitanayosereje imibavu. Igihe rero kirageze ngo tube inzandiko zisomwa. Imana yarambwiye ngo Adrien ngo igihe kirageze ngo umuntu ajya akizwa ari field y'ibyo ari byo. Ndabaza Imana, mbe Imana ni ryari agakiza kataryoshye kumbwiye ngo agakiza kagiye kuryoha? Imana irambwira ngo uwera agiye kwera n'uwandura yandure, ukizwa wese agiye gukora icyo bita meditation, yatekereze ku byo akora, abe proud y'agakiza, n'ubivangavanga igihe kigiye kubicayura. Rero ibintu Imana ivuga izabikora. Kandi banyarwandakazi, mu gihe mubona ibintu Imana ikora n'ibyivuga nimuce bugufi, muzamuri kwikururira kaga n'umuraba n'amakuba. Kandi nababwiye ko Imana yarambwiye ngo Imana izasanga umuntu ku giti cye. Byabi ni muvanga we ngo amaraso aramenetse ngo ije ngo birakaze. Reka da, no, full stop, garukiraho. Imana igiye kuzajya ikoresha icyo bita urimu na tunimu, Mwuka Wera bakozeho pararapapapa, inzererezi, ibicamuke byo, abajura byo, abisuma byo, abari abapfakazi byo, abanyamwuka ingia ivi arbenidi fodra idikedosi fodra. Igihe kirageze. Bibiliya niko yambwiye, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 4:23 haravuga ngo mugore nyizera, igihe kirageze ubwo bataza bagisengera Imana kuri uyu musozi we ayevode Nyakira, ahubwo igihe kirageze ndetse kirasoye ubwo abasengera Data mu mwuka. Oh my God, ubwo basengera Data mu mwuka ndetse no mukuri. Data ashaka ko bene abari bamusenga. Imana number 1 ni umwuka, ibonerwa mu mwuka, ibwirizwa mu mwuka, bahanura mu mwuka. Ururimi rwa Kristo Yesu ntago Bibiliya yigwa mu cyarameya, Bibiliya yigwa mu Kigiriki. Barababeshye findira utwana barafinda se ni mwerure. Ururimi rwa Bibiliya si cyarameya, si Kigiriki, ntago ari Igiheburayo. Ndemera neza ko isezerano rya rishya ryanditswe mu Kigiriki, irya kera ndabizi ko ryanditswe mu Giheburayo. Ibyo ngibyo ndabizi, ariko si rwo rurimi rwa Bibiliya. Rero kumenya Bibiliya bitandukanye no kumenya iby'agakiza. Indaya yose irarepeta imirongo ya Bibiliya. Umuntu wese w'inyoza yashobora kubwiriza, ahubwo igihe kirageze ubwo abasengera Data mu mwuka ayiwe bakamusengera no mu kuri, babwiriza mu kuri, ubutumwa bugiye kuryoha. Abanyamwuka Imana igiye kubambika. Igihe kirageze abanyamwuka bagiye gutungwa n'ibyo bari byo, kubera ko umunyamwuka agiye gushakishwa. Impano z'ukuri zigiye gushakishwa, abashumba b'ukuri bagiye gushakishwa, kubera ko abantu bagiye gutakaza ubuhamya. Niyo mpamvu rero abakomeye ku masezerano Imana igiye kubahoza amarira, Imana igiye kubateturura, Imana igiye kubambika imbaraga, Imana igiye kubahoza. Si igihe cy'intege nke, ni igihe cy'intwarane, kubera ko ibigusha bibaye byinshi. Ibigusha bibaye byinshi. Umva ubutumwa muvande, ibigusha bibaye byinshi, n'inzara igiye kuba nyinshi, iyo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Imana yarambwiye ngo ntabwo ibyo mu mwuka byakenwa, ibyo mu mubiri ntibikenwe. Kuko ibyo mu mwuka biyamagana ibyo mu mubiri. Nimureke mukizwe, nimwizere Imana. Nta icyubahiro cya gafifi. Imana yarambwiye ngo abantu nibakireke. Hari icyubahiro cya gafifi. Wabwira umuntu atari kuzico ndico ngewe gasha memwa uzico ndico icyo uri iki mbese uri iki uri icyo utazi nimba tutazi icyo nazi uri iki. Mureke twubahe Kristo. Inyuma y'umuntu hari uwundi, aha turi hari abandi, tuzanava haze n'abandi. Cyakora nimwemera mukabigikenya. Hari icyo nemera kugikenya mugi, hari icyo nemera ivo kugikenya igijanye ntago kijya cyumva ihoni. Niyo ufashe firi
kirasinzira. Kandi ntago nabitindaho. Gukangura umuntu wisinzirije ni ibintu bigora. Rimwe na rimwe ashobora kugusurira ukagira ngo akwereke kari mu mwuka, akwereke ko yagornye ko yasinziriye, ariko ntibikuye ko yisinzirije. Umwongereza yaravuze ngo if we don't we change, the change will change you. Niwanga impinduka, impinduka zizaza kandi uzahinduka. If we don't we change, the change will change you. Yes, ashimwe. Imana idufashe kunsetese. Hari igihe abantu hari igihe abantu banga impinduka, iyo wanze guhinduka impinduka ziraza zikaguhindura. Nicyo bivuze, if we don't we change, the change will change you. Iyo wanze impinduka, iyo wanze guhinduka impinduka ziraza kandi zikaguhindura. Nimugerageze twige kuba b'Imana, tugerageze kuba abarokore kurenza abadeperi, tugerageze kurenza, tugabanye ibikabyo ngo nge ndi umumizirima, ndi umutemwe, evangelist, you prophet, you are apostles, you are doctor, you are cyubahiro cya Gavivi kigabanye. Inyuma y'umuntu hari uwundi. Mureke Imana yitwa Imana. Ntabwo Imana yandikishije umwami Nebukadinezari iramubwira ngo meni tekeri y'Ufarisi, ubwami bwawe buragabwe, bugabiwe ingabo z'Abamedi, zigabiwe ubwami bw'Abamedi, zigabiwe ubwami bw'Abaperesi. Ntabwo ari byo ngiye gusobanura, biri muri Daniyeli. Meni tekeri y'Ufarisi. Ngarabaza ngo ibyo bintu bisobanura iki? Ngo ubwami bwawe buranyazwe, buhawe ingabo z'Abawe, Abamedi n'Abaperesi, bucikamo kabiri. Ntabwo nshaka kubivuga, mvuge ba mwami bita Evil Maradok. Ntabwo ndi kubyinjiramo, sindi kwigisha Bibiliya, ahubwo ndi kubwira abantu ngo nimuburirwe, mwemere umuburo w'Imana, nimwemere mupe kuri kamere. The Bible says, irabanga bapfanye na Kristo, babambanywe n'iruba n'irari, bazukana na Kristo. Abapantekote b'umunsi wa 50 na n'uyu munsi bahora baririmba indirimbo y'umunani, 108. Baravuga ngo every day every time, nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngezeho gupfa, naho naterwa n'ibyago, nkaba no ku rugamba. Yobu 28 maze Imana ibwira umuntu iti kuba Uwiteka nibwo bwenge, erega kuva mu byaha niko kujijuka. Bible irambwira ngo kuba Uwiteka niryo shingiro ry'ubwenge. Ntago kwiga icyarameya kumenya Icyongereza, ni knowledge itandukanye rero na wisdom. Ubwenge buri knowledge bw'ubuhahano butandukanye na wisdom, butandukanye n'ubwenge buri natural intelligence. Yewe imaribino Fedro, nimureke dukizwe, tuba b'Imana, twemerera Imana. Ibyubahiro bya Gafifi, ibyubahiro ngo nge ndicyo reka da. Pastor we, mbere yuko wa pastor wabanje ko umukirisitu, sindi impamvu utemera ko tukwita mwene data. Ibyo bintu byose ni by'Imana ihaze, kavuga ati reka nze nkubure nindangize ibintu by'ibicayuke ngire ibintu nkora. Harimo ababyungukiramo, harimo n'abaza kubihomberamo. Nanze message kandi numva nduhutse we. Yo, haleluya we. Imana idufashe torero ry'Imana. Tugize umwami Yesu, cyangwa umuntu wese yumva umuburo. Bible irambwira ngo abiki giye bakwiye ijambo ry'Imana. Ijambo rirambwira ngo nimwemera mukumvira, muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya. Gutegeka kwa 2:28, gutegeka kwa 2:18 umurongo wa 12, ngo nicyo cyatumye nkugaburira amanu y'agahimano, mwemera kugendesha urugendo rwose waciyemo, ngo kwari ukugira ngo nugerayo ngo ntuzagire ngo gututurikana ko mu maso yawe niho haguhejeje uyu mutsima. Ngaho kujya wibuka ko ngewe Uwiteka ari nge wahiriye inzira yawe. Ni Imana yaduhiriye Abanyarwanda, ntago ari byo. Reka da, ntacyo turusha abandi, ni Kristo wahiriye inzira yacu. Rero nuhirwa mu nzira, yo biragatsindwa guticirwa n'inzara mu butayu, hari gukabwirwa umwami Kanani. Biragatsindwa guticirwa n'inzara mu butayu, hari gukabwirwa umugezi Kanani. Benshi bageze i Kanani, banyerera mu butayu rwaho baragwa. Abandi bageze i Kanani, bibagirwa intego y'urugendo. Muhinge muhunike, ariko nimwibagirwe ibyiza mwaboneye i Kanani. Impamvu yo kwibagirwa urugendo, iyo tujya ntiturahagera. Yo muhagarare mu bibaya, mubabwira ya magambo. Yedibinandidro,
iyo tujya ntiturahagera. Banyarwanda, banyarwandakazi, barundikazi, bakongomani, ndugu wa kwetu, Mwenyezi Mungu, maandiko matakatifu inasema hivi, Biblia inavyongo, kazi ya Mungu haijulikani na kazi ya mwanadamu, mipango ya Bwana haijulikani na mipango ya mwanadamu. Kazi yake Baba, yeye anaona yote tangu zamani alitujua. Tafuta sasa Bwana Yesu, ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata umepata yote. Haiwe nikajua kama kazi ya Mwenyezi Mungu haijulikani na kazi ya mwanadamu, mipango yake yeye haijulikani na mipango ya mwanadamu. Yeye anaona tangu zamani alitujua. Yeye ndio anijua wewe. Yeye ndio mbajijwe. Narimbuze kinzira z'Imana zitandukanye n'inzira z'abantu. Harango Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Yesu ni byose mbere ya byose. Numubona uzabona byose. Shaka Yesu kugira ngo ubone byose. Nimureke icyubahiro cya gafifi cy'ibyo muri byo, mureke twubaha Imana. Nimwongere musubire mu bibaya, mwongere mwicare mwige, mushake mu maso y'Imana, mwiyane ibyaha, ubwiza bw'Imana bubane na Imana. Iratukwa mu bapagani, abahanuzi baratukwa mu bapagani kubera abahanuzi b'ibibuno, kubera abantu bavanga Imana yavuze itavuze, kubera ko abantu bavuze mu izina ry'Uwiteka. Muri Yeremiya harambwiye ngo abahanuzi bavuga ko navuze navuze. Verset chapitre 15:15. Abo bahanuzi bavuga ko navuze navuze, yo nzabagubita umujaho umunyavu. Mwirinde, mugerageze, mukora iby'Imana ishaka, mugerageze, twongere duce bugufi, dushaka mu maso y'Imana. Mwebwe muvuga ngo nkuma ngo leta ngo yinjiye muri twebwe, ngo yinjira mu madini, itayinjiramo. Uwicaye n'ababaza kwande, abo bazi imbere ye. Iyo wigize dodo baragusoroma, iyo wigize ikofi barakugendana monami. Ekute, umva my dear friend, iyo wigize dodo mbisubiremo baragusoroma, wakigira ikintu cyitwa ikofi barakugendana. Mwihangane, mugerageze, dushaka ukuntu icyubahiro cy'Imana cyagaruka mu rusengero rw'Imana, ariyo mitima. Abantu mwabazinuye iby'Imana ntibatubona nk'abakozi b'Imana, batubona nk'aba business men cyangwa man. Imana twarayimuye, twarangiza ngo Imana izaceceka. Ntibikunda ku rugo umuntu abyara abana 6, umwana umwe akaryamira urugo rwose, ahubwo uwo mwana Imana umubyeyi yamukira akagenda, abandi 5 basigaye bakabona amahoro. Niyo mpamvu Imana iri gukora umukwabo. Murakoze. Hari ikintu mbaza? Adrien, urakoze cyane. Ntekereza ko nta nicyo ngomba kukubaza, ni ubutumwa nyine wabutanze. None se nkubaza iki? Nyuma y'ubutumwa se hari ikindi? Oya. Abandi banyarikiye ku Musaruzi TV rwose, ubutumwa bwawe bariho umunsi ku mundi, telefone yawe ndayipiningaho, nimero yawe ndayipiningaho, kuyo ko yakwifuza kukuvugisha yakuvugisha. Ibindi reka dusoze dusengera. Urakoze Mwami Yesu. Hembura umurimo wawe Mana, n'ubw'isi dukurura cyane, abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubarwanya. Yo, hembura umurimo wawe Mana, n'ubw'isi dukurura cyane, abajyaga baririra itorero Satani yamaze kubarwanya. Hembura umurimo wawe, hembura urusengero rwawe Ecclesias, agace kabari mw'isi, baba mw'isi ariko sabese. Ndavuga Ecclesias, ndavuga itorero rya Kristo, simvuga itorero y'irokari, ndavuga Ecclesias. Mu gihe nk'iki ngiki dukeneye gukwegera, mu gihe nk'iki ngiki dukeneye gukizwa, mu gihe nk'iki ngiki dukeneye imbaraga, mu gihe nk'iki ngiki hembura abantu. Tutabare Data we, abantu barananiwe, abantu bagoye mwuma, ibihe biraduhindutse, none natwe dutangiye kwihinduka. Shoboza umuntu wese kugira ngo yezwe. Mwuka wera, kora ibyo wagambiriye muri twebwe, kubera ko kunesha ari ukwawe, mu izina rya Yesu, amen.